Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mutuze gatoya. Cyane. Mutuze gato. Reka. Amen. Umuyobozi wa gahunda. Mutuze. Ndashima Imana ko tuje hano kubw'impamvu za mwene data Rutonesha. Kabuye aravugitse mu isi no muri Afrika. Niyo mpamvu yatumye tuza kugira ngo natwe twizihize byibuze duke twibuke imirimo myiza twakoranye na Rutonesha. Ari mu bantu batwakiriye Kampala twimukirayo. Turabana mu ikanisa, turasengana, turakorana. Hanyuma ejo bundi bambwiye ko yapfuye, ndavuga ngo Mana ese twokora iki? Nibi ntabwo bihagije. Kabuye yarahagarariye isi. Yeme nimba muri hano ni muvuga ngo amen. Nari nsabye umuyobozi wa gahunda asubiye abe nkusuye areke ibintu byikeho buke babone kubwira abantu yindi mirimo ikurikiraho. Kora kumurya papa. Sema amen. Amen. Banko wigire nyuma bishop. Twaje. Karibu sana. Banzureke papa. Igira nka twaje. Twaje president. Ugira uruhu haruke kandi nugira gwinshi birakugora. Ugira uruhu haruke nugira gwinshi birakugora tutujera. Ari kugira uruhu. Ufe kugira uruhu haruke ariko nugira gwinshi ntibigushoboke. Ako ni kamwe. Kabuye baza mureke ima Kabuye ntabwo ubukristo bwari filozofi. Ubukristo bwe ni nka vocabulaire ni nka izigenda isobanura ijambo rimwe karivuga nko mu magambo 5. Sinubwa filozofi ni nka vocabulaire ni izivuga ijambo ikazivuga ngo ngenganye ni umuhungu wa Serugaba wa Sehumza wa ngenganyi aho Serugaba ni umukwe w'abasi. Mbese ubuzima bwa Kabuye ni nkuko bari busobanura. Abe ni umwigisha Jacques Tuvu urasobanura urivuze umugabo twoshakira tuvuge ngo se ngo yageze songozi ngo apana. Kandi iyi phrase muzamuvuga ngo buriya butwari ngo abukuri wanyu iwanyu nti mwobona itwari habe ni wacu nti twoyibona ubutwari